الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المصطفى المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى إلهك صالح ألتكن نتكا تيار قد فوا دوها كويس ميهك لولبس نفنا ميهك كمفتا دوها كويس أدو نيوه آدي ميهك هيتبس دوها كويس نارا فدا ماتيوري سوروگه صفتك به گتون أدو گنو من مي درستو واهك دكمو ميگندن إيجي درس گواني سوروگه كورتك به گتون واهك دكيف أي سوروگه أهل وريننا eki kahala boyinta libbade korta hoge iturabbes suwaruge gave suwaruge ga ahulu werinna eki kahala boyinta libbade arutake ekam bayan kuraba Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabani innal muttaqina fi jannatin wa uyun taqwa weri salih Allah birwetiwa إله سبحانه وتعالى أمرتك بولما نهيتكن درو ركعت روا ميهم باهوشي سورك تهوجي سورك تهوجا وآرتك كتريك آرتك نعمتك باهوش إن آياتك إله سبحانه وتعالى بيان كرواني إن المتقين في ظلال وعيون أما كشور تقوى ورم باهوشي هياتك آرتوغ نعمتوغ مي آرته كيمي أبدو مي داور كوكم هنا آرتك لكن بيان كربا الله تعالى وحي كربني فيها عين جارية إتانغ بي داور كون أبدو مي هنگا هنا آرتك نمس آرتا داور كرمتك ألغون من الدنيا متيغ مي فن فدا فين غدو نوني فين كورتا فين آرتا دور كورمට්ටකා මේ හුන්නා අඩිවෙම මේ හුන්නා අඩිකන් වලු ගණුත නුවෙන් හුන්නාන ඒ වලු ගණුතක අනුලා ඒ ආරතා දවරු කුරමුන්දානි ඉබ්නු කතීර් රහිමහුල්ලාහ් මේ ආයතුක තෆ්සීරුක විදාරවනි මේ ආයතුක ෆීහා අයිනුන් ජාරියah එතනුක ආරෙව්වේ මිෆදෙයින් වහී කුරබ්බාෆා බීකමුග වියස් ඒක මානෙයින් නූනේ එයි එතාග වනි එම්මේ ආරෙකේ නමස් එතාග බාවරු ආරුත වාකමුග විදාලවනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මුමිනු තකුන් සුවරුගේග එකි දරජතහුග ලාට්ට බහට්ට වාෆවනි අල්ගුණනේ ගේනේ සුවරුගේග වේ සතේක දරජ මුමිනුන්ගේ අමලුතක ගුලේ ගොතු ගුලිගෙන් ඒ මුමිනුන්ගේ දරජා ගුලිගෙන් එකි දරජතහුග අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා සුවරුග වන්තෙරින් ලාට්ට වාෆවනි हम एगोत सुवरुगेगे आरुतव्यस्वनि हम एफदे सुवरुगेगे अहुलवरिंगे दरजा मतिवा वरका ए आरुतकुन लिबे गोय तफातु आदि दरजा दब्बा वरका लिबे गोय बस्तफातु अल्लाह ताला वही कुरवनि फीहिमा आयनान तजरियान ए सुवरुगेगे वेये फेंगारुगे देयारु अबदुस दौर वेवे हुन्ना फेंगारुगे देयारु أبدوس دور وهنا بيجي مدهارو لبني تفسير علمني بدالوني أي سورو جيجا الله سبحانه وتعالى يا كتن كريجن با ميهن نشة أولئك المقربون إباميهن كي أي كتن كريجن با كاري كريجن با ميستكون كمك الله سبحانه وتعالى بيان كربا فوا ميستكون نشة متاعم بيان كريجنو فيهما عينان تجريان مي دي آرون ديبيني إن آتك وحي كرباني فيهما عينان نضاختان إتان كوي ديارو إيه ديارون أبدوس فين أراراهن الضحاك يدالواني نضاختان كمرادك أي أبدوس فرفاهن هرمه إيه ديارو أبدوس فرفاهن هناني إيه نبس وركا
madume medukandume naannane mi arun Allah subhanahu wa ta'ala devvani ashabul yamina kanatuge ahul werinna ema Allah subhanahu wa ta'ala swarugega eki darajataka mistakun labbafa iruga mi devva buinta tafatu ela subhanahu wa ta'ala kuttan kurabba alutakunna ela subhanahu wa ta'ala swarugega mi artakun devva iruga ebbes echaka ekkurmen nati devvani ay ulaika almuqarrabun migotan Allah subhanahu wa ta'ala bayan kurabba fa alutakunna Allah subhanahu wa ta'ala mi artakun devva iruga devvani ebbes ehen echaka ekkurmen nati enum mistakunna Allah subhanahu wa ta'ala devvani ehen kommes echaka ekkuro ma fahuga eya ekuga swargega arthoge terega salsabil de kiyunu arebe ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا ادي etanga evranna raatatte buyimattaka devvan eya ekkurabba fawani zanjabil aynan fiha tusamma salsabila ei salsabile namaka kiyunu arek ei salsabile kiyunu arek minan salsabil minan mi'arad devun sahaba meduga tafsir nen vidalwani ei e aaruge fenganu faabagen adi dawrumun annade faseha kamattake enan devuni adios bay tafsir to aswani ei e do mihaya faseha kama ko aruterin dirigenda eche kama watiye egota bayan kurveni enan egota devuni adios bay tafsir to vidalwani ei swarugega ahulwerin ebamihum beenun iregga beenun tanaku beenun gotaka e fenharu nerelevetiye egota salsabile enan defawani ibn jarir rahimahullah vidalwani mi bayan kurun huriha kamebbes mi aaruga minan dewmuga shamil wegen weye mi aaru bayfara mi ara ekkureveni kafur mi aru salsabile kiyunu mi ara bayfara ekkureveni kafur algondu kurim bayan ko fin swarge ahul weringe tere baye ahul werinna e artakun libe ecce ekkurevuma fawga deva wahak mi arun libe ecce ka ekkureveni ekecce ki kafur bayfara ekkureni kafur innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura hama kasharun hewla famihum raatattakum bonete eya ekkure fawa echaki kafure as-saadi rahimahullah vidalwani kafura ki ei e buim fini kurmattaka aya ekkure echeke adi e buimugawa tuunukan nattalu mattaka deve echeke kafura ki adi e kafura ki ei ega intihaya lazzata aramu ekulegen ba echeke duniyege aluganu me midanna kafuru beenun kurmun libe undagutaka ein anna afatta mi kafuruge sabakum nuwen annane ame gota e ara bayfara ane bayfara ekkure echki zanjabilu wa yusquna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila adi etanga eurena raatatte buime kamuga devene eya ekkure fawa echki zanjabile ki ei e buin hunu kurmattaka ekkurve ech ege sabun e buin hunu genda eche kamuga tafsir ilmeri vidalwane aynan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira ei hewlefa alun ein buimabba areke e aru ebamihum beenun gotaka beenun iraku beenun taaku nereleveni swarugega ahulwerinna misal sabile mi gunawunu aru ebamihum swarugega bi komme tanegga beenun hindaku beenun gotaka beenun taaku e aru nereleveni swarugega bagija tahuga vejje kamuga wanama e bagija takun e aru ebamihum beenun vejje kamuga wanama nereleveni swarugega gandu wartahuga ebamihum wa halatuga e gandu wartakun ebamihum beenun vejje kamuga wa nama e aru nereleveni
mi arakimi suwarugeyan emme furatama wanna mihun ein bo ar mi arugawa buimaki ei emme furatama suwaruge wanna ahulwerin bo eichaki yahudiyaku nabiya sallallahu alaihi wasallam ge arihan as dannawani أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات uda bin enun ehen gotaka udu ehen udaka ehen gotaka bin ehen gotaka badal kurwe duwa mistakum wani konta ko hiye mane ki qiyamat duwa huga mistakum wani konta ko hiye فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم في ظلمة دون الجسر إبامهم واني صراط موكاريغا عندي كميك تريغي عندي غنيك تريغي قال فمن أول الناس إجازة دنگ يهودي دنواني كومبين هي ام فرتما إصغرات مغو هرسكر مغو هدى دويني كومبي كان هي قال فقراء المهاجرين حديث قرباني مهاجرون تريم وفقير النشي ام فرتما صراط مغو هرسكر مغو هدى دويني قال اليهودي فما تحفتهم حين يدخلون الجنة سورجين إبامهم ونيمة إبامهم نفرتم دبي كان يكي كباهية قال زيادة كبد النون حديث كرواني بدو ماهوجي ميجي كاري فشوغا وايچك كان ديري الباني رحمه الله مي حديث شرحا بدالواني اي بدو ماهوجي ಮೇಗಂಡುಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಫಶುಗವ ಎಚ್ಚಿಗೆ ಏಗವ ಎಮ್ಮೆ ಮೀರು ಬಯಕಿ قال فما غذاؤهم على إثرها ಎಮಿಹುಂಗೆ ಕಾಣಾಕಿ ಕೊಬಾಹಿಯೆ ಯಹೂದಿ ದನ್ನವನಿ ಸುವರುಗೇಗ قال ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها حديث قرباني ಎಬಾಮಿಹುನ್ ಅಟ್ಟಕ ಸುವರುಗೇಗೆ ಗೆರಿ ಕತಿಲೆವೇನೆ ಎ ಗೆರಿಯಕಿ ಸುವರುಗೇಗೆ ಎಕಿ ಫರಾಯತ್ತಕುಂ كاولي غريك قال فما شرابهم عليه امي هذا النبي كوچن هي ابامهم نبوي مكه مغدويني قال من عين فيها تسمى سلسبيلا سلسبيلا كيونو آركن ابامهم بوين دوين مي حديث روايه كوربي مسلم algon men nammi حديث تكون نوني مي آيات توك تفسير توك علم بيان كرب فاهك تكبلا يروغا سورغيغا بوي مگه گوتوغا ورگينا فهر دبي اچ رلكي سورغيگه رالوگه صفتا بيان كرب فورگينا حديث تا ورگينا اثر تبه اگون انگene دنيهگه رلكي اي بويمو ورگينا اندگوته بومي هيا با اچ بلوغريهما بانوغريهما تفاتو بالتجهما اديوس اي بومي هاگه گاي نوباوس دوما ميكالا ايتا اندگوته كه ايگه صابون كوريمتي كورواچ اي مي نجس را دنيهگه دوكل كم گوانما ايگه جزاگه گوتوگا الله سبحانه وتعالى سورگه اهل ورينا دبا را ارلگه صفتا بيان كربا فوي ورگنا حديث دوغا ادي تفسير المرين ابي بكلونگه تفسير توغا اسو بيان كرونو دنيهگه رالون algondu menna e boyema milibe undaguta ki ei suwarugege ralun libene echenu suwarugege raleki ein e bomi haya lazzata aramu libe eche Allah Ta'ala wahi kurawani yutafu alaihim bika'sin min ma'in hinga hunna arakun nege buimegge tashitaka aku eurenge meduga burujheneye baydaa ladhatin lisharibin bomi hunna miru lazzatu libe hudukulage buimeke sorugege raluge kuleki hudukula adi e buima emi bomi haya lazzata aramu libigendan لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون ابويمون بو امبرو من نوي ادي ايغا سابون مستو گندانه بهكم غاوس اباميهم نوي ارلغ صفه بيان كرم الله سبحانه وتعالى
بيان كربني يسقون من رحيق مختوم سكة جسوا بند كربا فوا مستو من صاف راج بويمه اورن بوندوين ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ابوين نيمهوشي كستوري وهن goma kasturi wahunne ebuimuge nimmuga wani maneki ebuin miha ku befikamuga wanama den emihage gain duwani goma kasturi wahe wada ko kuri arada amihun eya meduga wada ko kuri aradash e malugon men ekamakkaka wada kuranjehe kamekkamuga non wada kurakamuga wanama wada kurma Allah subhanahu wa ta'ala mi ayatuge irshad defa fami wani mi dennevi ni'matan hasil kurmataka ebe sarega duniyege eduma duniyen alugon men liben huri aramutaka ni'matan hoduma bore boda mifada Allah subhanahu wa ta'ala ilahu taqwa werinataka hadwa fa miwa ni'mata labba fa ni'matan hasil kurmataka ebbe ko nebeka wada kurmundambi khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun ebuin nime hoshi goma kasturne kunes bayan kuri faden ebuin bomi hage gain goma kasturi ge mir was دوان أبو الدرداء رضي الله عنه قارهم الحاكم رواك ربني مي بيوما ميهكو إنجلي لما فهوغا نغافي كم غوانما دنيا غوا ديري هوريها أجيكي غاين غوما كستوري غمير وسدوان إيه بيوما ميهكو إنجلي لما فهوغا دين نغافي كم غوانما دنيا غوا هوريها ديري أجيكم إيه مير وسدوان مي ميهكي إنجلي إيه بيوما لما فهوغا دين negumun ege was feturigen dagoy ehenkama waanama mi buin libe miha mira bo miha suwarugega emiha ge gain kiha miruhe dodwa hunnan kiha lazzate emiha ka libe hunnan wa mizajuhu min tasnim Allah taala wahi kurabani eya ek kurabba fawani tasnime kiuna chike demme mi bayan kurawnu raya ek kurwe echki ei tasnime ei suwarugege emme sharafere buinkamuga tafsir ilmeri midalwani ad-dhahhaka adi abu salih evadan riwa kuraba suwarugege libene emme sharafere buimaki ei miden nabi tasnime kiyunu buinkamuga ibn abbas vidalwani mi buim boyruga ulaika al-muqarrabun migotan Allah subhanahu wa ta'ala bayan kuraba fa mistakum mi buim boyruga ya ebbes ecce enno ko she ba mi hum boni enum mistakum boni ya ecce ekkonne ayna yashrabu biha almuqarrabun ay kaadi kuregamba mistakum ay bo buime komekas mi Allah subhanahu wa ta'ala elahu alutakum kure duniya matiga Allah subhanahu wa ta'ala ay haram echekamuga ay najihe kamuga labba fawa ra buima durwe ekama ketteriwe Allah subhanahu wa ta'ala eba muhnataka tayyar qaddaba fawa ni'matan hasil kurmataka ay ummiduga tibi ilahu ga salih alutakunnan ilahu deba warbodo ni'matil Allah ta'ala mi haram kurba fawa ra duniya matiga boyfikamuga wanama nuni eba erabuimuga demihunna miha kamuga wanama emiha mi tawbanwe marweje kamuga wanama eraluga nasibu qiyamat duhuga emiha kalibigene nudana bukhari riwa korwa hadithaga abdullah ibn umar gari hun riwa ge mani qala man shariba al-khamra fi ad-dunya thumma lam yatub minha hurimaha fi al-akhirah duniyega rabo emiha marwa iruga emiha e rabu imuge faafain tawbanu wajje kamuga wanama qiyamat duhuga Allah subhanahu wa ta'ala mu'min alutakunnataka tayyaru kurabba fawa ra libumun emiha mahrum wegendane ehem bima algon men tere mikama devi hifafati be emihum nuni mi rabu imuga mastuga jefa amihum mikata huttarambi ei shaytanage maliye adi ege sabun mujtama'atuga fituna fasadata ufedigenda magadu esabaki mira
e nabiya sallallahu alaihi wasallam rasifa koro mu hadith koro bani ummul khaba'ith huriha nuba najis kamege mammage gotuga sifa koro bani ehmema e nuba najis huriha nuba kamege mamma mujtama'ege feturejje kamuga waanama den e mujtama'egga noonnane faafay ki ei noonnane faafay huriha faafata e mujtama'egga feturige hinga dana nabiya sallallahu alaihi wasallam alugondu men mi duniya matiga ekalege faanu suwaruga wada ganneru dukurabba fadiye iruga ekalege faanu sallallahu alaihi wasallam dukurabba fadiye wara saafu tedumaka mi bayan kurawnu suwaruge hasil kurmattaka miheka beenum waane huriha kame ekalege faanu sallallahu alaihi wasallam mani bayan kurabba fa e suwaruge hodumattaka mihe kurenje masakkate oligen evves miheka ulegen nujehene nabiya sallallahu alaihi wasallam hadith kurabani taraktukum ala almahajjati albayda laylaha kanahariha la yazighu anha illa halik timan kalege faanu tiyabami hun du kurabba fa midani barasafu tedu magege machashe laylaha kanahariha e maguga regandu wes duwalu ha safwane e maguga regandu wes duwalu ha safwane la yazighu anha illa halik e magu furedigen nudane halaku gen dana miha kufiyawa heme ekalege faanu wada gen neeru galgon menna huri ha kame bayan koddiba fani bayfar algon menna adu ivene deenuge kankamuga hadane go neengi gen algon terega ule bayfaram sadaka deshekhi karin suwalu kurima degutuka jawab dinima ein den hadane kineto neengin ule mansar mifada halatu ges kankuren jehego nabiy sallallahu alaihi wasallam ni bayan kurabba olumen ara shakwa fada haritege kamuga waanama dem bayan kuren kankuren jehego sekale fa sallallahu alaihi wasallam ni bayan kurabba ema alugon menna oligem bes kankuren jehene goy neengi nuhunnane wara ekalege fan sallallahu alaihi wasallam ni bayan kurabba hadith kurabani al halal bayyinun wal haram bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas haram kan tattaka halal kan tattabani bayan begenne e demedugave kan tattake ege hukum rangala safnuwa shakku fede kala kan tattake be la ya'lamuhunna kathirun minan nas ege hukumta gina be kanne engen افوق حديث قرآن فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه افدا حالتك عمل قرآن بيان قرآن حديث قرآن افدا شبهتك درواش فقد استبرأ لدينه وعرضه ايرون ايناغ ابرا ايناغ دين اينا حمايه كفيه افوق مثال جسوني بكري هيبا ميهك مثال اميها بكري هيبا يرغا كاندا mana kurefawa imegge kariga bakari huyappa kamuga waanama e mana kurefawa tanun emi e bakari tafariga kaafana hadith kurabani ema ya durga hunnashe mane ki haram kamekama shakku kurave fada kankama karenu washe e fada kankama durwegen dashe erunne emihage dina emihage abur salame begendani algonena mi tedu mawga hingafa dairuga suwaruge ya dimala aluguna misrab javaruga alugun men fennane warag gina guna dunyawi ekigala hellunta gellunta warag gina fenna tafaat fahish amalta fennan alugun men nafsuta ekankama goala mundan ehenkama mi mawga aluguna hingamun dairuga alugun men mi mawge faratum fenna mifada emmeha kankamuga jehi mashghul wejje kamuga waanama faharega alugun men daan jehe hisaba suwaruge diu laswege hinga dana nuwata alugon men faharega esworge mahrumege mesingada amugote galgun fennani Allah subhanahu wa ta'ala alugon men tayyar kodde fa ni'mat takabbure wargina far fennani ehen kan alugon men ma muhim kan kamuga ehmege bandaru heduma narudama eluma tengholi eluma mikala kankan kamaki ei alugon menna ekankam ma muhim wegen ule kankan kamuga alugon men fennani ehe mi mawga hingamun daaru midenne fada kankamuga mashghulwe alugon menge
duniye akhiratuge macce iskurejje kamuge waanama faharegga alugon menna e suwaruge daan diun laswege hinga daan nuwata faharegga e alugon menna jehi daamehi ganave ulave kamegge sabun e suwaruge ekko mahrumuge bes diumaki ei ekashigen ba kam ehema alugon me heara hunnambi duniyege mi fenna dalatakamadu rakkatere waambi Allah subhanahu wa ta'ala alugon mentaka tayyar koddeba fa miwa ni'matta alugon menna libeni ila subhanahu wa ta'ala ilahu rasula bayan koddevi safu sida tedumoga alugon hingagen kan kashawar kurambi Allah subhanahu wa ta'ala alugon menna ekamuge hew tawfiq de bash adi alugon menna mi baddal ko fa rodage furihama thawaba darma de bash hada subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk